bivši hrvatski trener Metalurga. Lino Červar. Dobro. Fudbaleri ih nose iznad kopački, ispod šorca. Ko što brani? Ne. Ispod šorc? Da. Nisu čarape. A štucni? Bravo. Bek baca loptu na krilo u zrak. Cepelin. Nije Cepelin, dobro, ok, Cepelin, ali nije pravi. Lažen Cepelin? Bravo. Brzo trčanje. Sprint. Bravo. Kada koristiš zabranjene supstance. Doping. Bravo. Spremnost igrača. Kondicija. Pogrešno dodavanje, izgubljena lopta. Tehnička greška. Može. Može se prihvatiti. Ne je tehnička greška. Moja, tvoja greška. Greška. 6-6 bo tenis, što igrat poslije? Tie break. Ako ti isključa 2 minuti, što je to? Isključenje. Ne, nego... Ako je dobiješ crven karton, narednu utakmica si? Diskvalificira. Ne, drugo ime. Nema veze, ako je daješ gol, najdobar, najviše golovi što ima najbolji daje. strelac. Dobro. Ako je daješ gol, to je, ovo teško da go pogodiš. Najbolji desen bek na Makedonija? Lazarov. Kira. Ja mi se fjamo. Fan? Navijač. Ne, nikog ima, kako si vikao na onda? Fan zone. Da, dobro. Сега ова. За да се заштитиш од удар, што ставаш? Kosto brani. Како се вика цело тоа? Мислам, значи на бициклистички оние као... Нема везе. Štitnici. Šti, jao. Šta je bilo ovo? Bonus, offside бе врат. A nije, pa Ништо. nisi mi dobro objasniti. Според начинот на објаснување, он те победи. Болje? Фалиш ти, знаеш, многу и за разговорати за играта. Hvala i vam. Hvala i na vas.